Uke wazibuza ukuthi yindaba ama-testicles abantu besilisa elengela ngaphandle komzimba? Wayengekho ngaphakathi njengama-ovaries abantu besifazane esiwathola la kwi-abdomen. Indaba ilele ku-temperature. Asichaze. Ukhumbuleke umsebenzi wawo lama-testicles, ne? Angena la kwisikhwama esisibiza ngokuthi scrotum. Umsebenzi wawo ukuthi akhiphe noma akhiqize isperm, okuyisidoda somuntu wesilisa esisizayo ekutheni ukhandeke abantwana. So, mayikuthi le sperm lesi sakhona asikwazi ukuthi sikhule endaweni eshisayo, azizwani nokushisa, and umzimba for sona lesidoda noma le sperm lesi ushisa kakhulu. Sona sidinga i-temperature 2 to 4 degrees lower than umzimba. Okay? That's why solongela ngaphandle komzimba. Okay. Bese-ke uzobona nokuthi umzimba is so amazing. Usunale system esibizwa ukuthi built-in temperature control. Uyakwazi ukuthi ucontrol uma ukuthi kuyabanda kakhulu, angithi kuzobe i-temperature izobe isiphansi kakhulu, iyakwazi ukuthi isebenzise lama muscle alesikhwama lesi sisibiza ngokuthi scrotum ukuthi yenze njani, isondeze ama-testicles emzimbeni kuze angabandi, angagodoli kakhulu. Manje ukuthi kuyashisa uzobona ukuthi i-testicles ne-scrotum kuyarelaxa ngoba kusuke kushisa and asuke zama ukumaintaina ini leyo temperature ecool ethe ukuba ngenzansi. Okay, ngiyethemba ukuthi ufunda into entsha. uDr. Lethuke nama uzongazisa manje ukuthi khona imibuzo onayo, otherwise ungakhohlwa ukuthi ungilandele for more health education. Ngizokubona kwelandelayo.